Put it right back in distance. Social distance, hold your breath. Fast and fast, mag with distance. Yeah. Mag with distance. Yeah. Mag with distance. Lengaka boneng mabetolo ma-empty mosoanyewa moki wafana nendila moyelonso mosono phalelele ka ya gae mona dipopo e tsupetse molomo jang nna ke tsebele ke tsebela mantswe a ke senoela fase sone le nna bashimanyana ba lelaile sone ke beya plastiki sa lelebele wa thama ka lekotsa ka le ka se kgona le lebelela ka mathogo ke tšatšile diphepya bona monta a le na selo mo ka moka ya tšhelelana a ya go lampetša o sena tšhelete a o mogalaga a ona o tsenyana mo le betia nna ke a bo bona o na selo monna mo tšhelele o sena selo a poena mononana re o thalefile wele ka mara o toroka kaeng o ka ya bolela mona senga le so balabala ko a le bolela o dile fase wena bashimane ka re dile fase tsaka monna o laolele o tsebara ke ntwe wa bona ntwe ke ntwe e mmereko ke skoko ke a le mete ke o bereka e ka mo ke ntwe kua mmereko o ya kua mošomo o feta o tsana fase o bereke tšara šeno e ka mo wena ebile tšhoja mowe le samane ke neng ko o gwele lona o tabola ke papala se ka mokgwana a lela selo mo betelanana selo wena sa ga o kuja wa rama feta a bolela ka mokgona etse wa ditšhaša wa dingwae wa jabedi o tseka o toela pele o eja wa mkofetsaka se borerekeng re ke photholle diplastiki tše tšaka o dialang skatala e dia lena ya ne dialang mo thakantšhang le thakakanonyane ya di-mtl taditše mmo e ka se bereke le a nyatšega lena reng ke a boa setilo se ke a se tšea ke nyako tseba gore bo dutse mang moki yo nkawa mona nna mone ke tlo o gapeletša re ke fete mane tšaba bakae bona bakae bafana la bona le nyako reka uala kere le rile mabane ga bona mabetolonyana a di-mthape ke mmotafole ke a le botša letata tša ka sele o ka re wa bolela mfana wa ngwabela o ka ena wa tšaba tshwara a ke wa bona bashimane le dieng tšana tsone di diele dreišetša sa nna kone ko noja ebile o thoma o lebelela plastic yake ya legoduela a tšantlo fokofo o tojele bakgotsi bao ebile ba tsebele ke engile ka bashimane le etse mathoka lo tse di sokelelo tša maemo a fase o rene ke ta go kgota phateka ka kota o konka phate o gomola se nna thakao ene ye nngwe bafanagaka a se ke re palelo go reka jala mo jaleng ka moka le babaka lephela ka ke tlima lephela ka lebelo jefok a ona ntho le taediwa mo mojaleng ka mogotagota o nna le nngwe le tsenang gona a ke ra lebereka a lena tšhelete reka jala lesang ebile le wena dipopo o dile fase o gomole potšeka mfone wa gone awa ka saturday se sekaka bane wabani ene ke kokotile kua panke ba simpulela fokofana man lesang le sanya ko reka uala ya lesang man le rana selo gale le nyaka mmuale le ska dia soban botsoga re botse dikhwenenyana mo fase setilo sa di wabani nkolo kae re a kopa re a tlela re a kgopela I'm asking jo wabani ebana wa tshwana man wa bona lena lo to gwana moki ya na re phele re sena selo ga kanyane wena re toshala re to le tshalla mabala re sena selo ta bona tshele jalo le saman o tsomela nna ka lo tsana juo ba tso re ke ngwana mon wa bana yo mano pata me ban modimo re no kae bana o no phela file bale ba go mathogwale ba mo group anele tsa maka dikoloi tse dikaga ka mo rena selo re ba khopela ba ra bana selo go fanje fogo nna ke kwele re ka sa tswa re berekishane je fogo ene le wena mabibi le ma-VVIP le wena ma-celebrity re sa lenyaka le ska thale sa ta mo weleng ba rena na re na tšhelete o tshwana le le ka sa tswa re berekishane le muruskonde je fogo ba banyoko ntala ba banyoko ngata mosela maemonyana a maso tšhina le ka se re twala re dipopa e tlapo wa bona wena ka mo mfano diala nna tsena tu wa tseba re keng ke ta o tlolela direkere yo shit